Hari ini kita ada satu resepi buntut ayam masak mie sedap mix dengan cheese. Diam dah, aduh tu dah. Alright, today guys, kita mau masak resepi yang pelik sikit. Okay, buntut ayam masak mie sedap. Goreng buntut ayam dengan mie sedap. Telur 2 biji. 2 biji cukup. Saya punya simpan. Dan 2 cheese. 2 cheese, 2 biji telur, buntut ayam. Okay, buntut ayam, 1 paket. 1 paket. Alright, dan mie sedap. Okay, don't go away, stay tuned. Here we go. Selamat kembali. Seperti yang kita janjikan, hari itu kita akan masak satu resepi pelik tapi benar. Okay, guys, kita nak kalau makan resepi tu adalah resepi kungfu hasa. Okay, buntut ayam yang dah disemua dan itu semua, then telur 2 biji, then cheese, then kita ada bread. Okay, simple food tapi yummy. Mula-mula kita cuci dulu buntut ayam. Okay, kita cuci buntut ayam. Alright, kita cuci dulu. Ayam tu semua dah dipotong dah bersih dah. Okay, kita simpan garam. Right. Now kita kacau the buntut. Alright. Kacau the buntut. Itu dia mie sedap. What should we do dengan mie sedap? Okay, kita hancurkan dia. Ini resepi kungfu ya, resepi kungfu. Yes, resepi ini jarang orang buat. Okay. Okay. Alright, mie sudah siap. Okay, settle. Okay, mie sudah siap, halus, dan buntut tengah diperau dengan garam dengan ajinomoto. Sekarang telur. Okay, kita akan pecahkan telur. Okay, right. Telur 2 biji ini akan dikacau. Kita tuang ke dalam buntut ayam. Okay. Alright. Ini namanya buntut ayam mie sedap. Okay. Buntut ayam mie sedap. Okay. You should try this. Okay, so kita guna tangan try sikit. Buntut ayam mie sedap. Inilah dia si mami lontong. Enak sekali. Oh.
Settle. Terusnya cheese. Okay, cheese. Cheese. Alright. Cheese, guys. Cheese. Okay. So, kita gaulkan. Kita gaulkan satu kali. Semuanya, guys. Senang, guys. Gaulkan cheese. Gaulkan buntut ayam. Gaulkan mie. Alright. Yeah. Okay, dah seterusnya, guys. Wow. Guys, kita dah sediakan tempat untuk meletak dan jangan lupa bread. Haha. A few moments later. Okey, kawan-kawan. Menu kita sudah siap. Okey. Menu kita tadi adalah buntut ayam masak mie sedap mix cheese. Okey. So, kita pun dah siap. So, mari kita tengok. Ada rasa rangup, mie sedap dengan perincah, and then cheese je macam penambah rasa. Okay, boleh campur dengan limau untuk hilangkan rasa dia punya kalau tak nak rasa ayam dia, hanya dia sikit. Okay, so itu saja untuk malam ini. Resepi yang sangat pelik, buntut ayam masak mie sedap mix cheese. Jangan lupa subscribe, like, comment and share Akadai Vlog. Kita layan dulu. Thank you for watching. Okay, jangan lupa guys, subscribe, like, comment and share Akadai Vlog.